கற்பழித்து பாலியல் வன்முறைக்கு ஈடுபடுத்தப்பட்டு கொல்லப்பட்டனர். அதிலே ஒரே ஒரு உதாரணமாக சொன்னால் இசைப்பிரியா. இசைப்பிரியாவுடைய காய்களே ரெண்டா பின்னால கட்டப்பட்டு அரகுர உடுப்புடன் ஒரு துணியுடன் இருந்த இசைப்பிரியாவை ஒரு உடுப்பும் விடயத்தை பற்றி அவ இசைப்பிரியா ஒரு பெண் இல்லையா? இசைப்பிரியாவுக்கு இந்த நாட்டிலே நீதி தேவையில்லையா? ஆனால் ஏன் இந்த அரசாங்கமும் சரி இந்த நாட்டிலே மக்களும் சரி எத்தனையோ ஆயிரக்கணக்கான தமிழ் பெண்கள் பாதுகாப்பு படையினரால் பாலியல் தொந்தரவுக்கு இல்லாட்டி பாலியல் வன்முறைக்கு ஈடுபடுத்தப்பட்ட எத்தனையோ பேர் இருக்கிறார்கள். இவர்களுக்கு எதிராக எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கிறதுக்கு ஏன் இந்த நாட்டில் இருக்கும் மக்கள் இல்லாட்டி இந்த அரசாங்கம் கொந்தளிக்கவில்லை? இனவாதம் இல்லை என்று சொல்லும் இந்த அரசாங்கம் தான் மிக மோசமான இனவாதிகள். கடந்த காலத்தில் இருந்த அரசாங்கங்கள் தங்களை இனவாதிகளாகவே அடையாளப்படுத்தி கொண்டு தங்களுடைய செயல்பாடுகளை முன்னெடுத்தார்கள். ஆனால் இந்த அரசாங்கம் இனவாதம் இல்லை இனவாதம் இல்லை இனவாதம் இல்லை என்று சொல்றார்கள். ஆனால் முழுக்க இனவாதத்தில் ஈடுபடுறார்கள். எப்படி என்று சொன்னால் இந்த நாட்டிலே தமிழ் மக்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய நிரந்தரமான அரசியல் தீர்வை தருவதற்கு மறுக்கிறார்கள். இந்த நாட்டிலே பொறுப்பு கூறல் விடயத்திலே கௌரவ அமைச்சருடைய உரையிலே ஒரு வார்த்தை கூட தமிழ் மக்களுடைய சார்பிலே சொல்லப்படவில்லை. அவருடைய நிலப்பாடை அவர் சொல்லியிருக்கிறார். அண்மையிலே அனுராதபுரத்திலே அந்த நடந்த சம்பவத்தை நாங்கள் வன்மையாக கண்டிக்கிறோம். ஆனால் ஆயிரக்கணக்கான தமிழ் பெண்கள் கொல்லப்பட்டனர், கற்பழித்து பாலியல் வன்முறைக்கு ஈடுபடுத்தப்பட்டு கொல்லப்பட்டனர். அதிலே ஒரே ஒரு உதாரணமாக சொன்னால் இசைப்பிரியா கொல்லப்பட்டது. இசைப்பிரியா உயிரோடு இருந்ததுக்கான ஆதாரங்கள் எத்தனையோ இருக்கின்றது. இசைப்பிரியா உயிரோடு இருக்கிற ஆதாரங்கள் இருந்தது. அதனை தொடர்ந்து இசைப்பிரியாவுடைய காய்களே ரெண்டா பின்னால கட்டப்பட்டு அரகுர உடுப்புடன் ஒரு துணியுடன் இருந்த இசைப்பிரியாவை ஒரு உடுப்பும் இல்லாமல் இருக்கிறதாக காணொலிகள் வெளியே வந்தது. அப்ப இந்த விடயத்தை பற்றி அவ இசைப்பிரியா ஒரு பெண் இல்லையா? இசைப்பிரியாவுக்கு இந்த நாட்டிலே நீதி தேவையில்லையா? இதுல let me read this article about Isaipriya. Isaipriya is sitting in a swamp. She is only partly clothed. She looks dazed and confused. There's no clue as to how on earth she got there and why she is all alone. Some speculate that she'd been trying to escape the bloody final showdown. She's helped to her feet and looks completely uninjured. This is an important observation because she was not to remain for so long. The soldiers think she's the Tamil rebel leader's daughter. She's not, she says. They find a length of white cloth to wrap around her. It's the same cloth that shouts her in a photograph Channel 4 news later obtained from a Sri Lankan soldier. In his photograph dated later the same day, 18th May, Isaipriya is dead. Her hands are tied behind her back. Right? There's also now a long jagged cut across her face. That grim footage comprises of the part of the notorious executive video which shows shooting dead. You don't need much of an imagination to figure out what had happened. Right? Now, this Isaipriya, it's very clear that Isaipriya was alive. And she was well and alive. Later, her hands are bound behind her back and she's dead. And very clearly, it shows that she wasn't playing Scrabble. Clearly, the people who had her in her captivity didn't play Scrabble with her. They played something else with her. Why is the government not ready to even acknowledge these accusations? These are all accusations. If you have the courage, investigate them. The Good Governance government, at least, when they co-sponsored a resolution, there was at least some discussion about a hybrid mechanism where the victim community will have some trust in the process. But there is nothing from this government. There's a lot more. This is Isaipriya is just one great example that I gave you because you could start from there. Now, in August 2013, a woman from Punarin was raped and reportedly led for dead by two men wearing khaki pants and green shirts. After treatment at the Kilnochi hospital, military personnel escorted her to the local camp and provided with her dry rations. In 2010, a 22-year-old woman from Viswamadu was gang raped by 4 military personnel. Now, why I say this is because the minister in charge of public security said that an army deserter was accused. Right? There have been so many accusations against army deserters and the violence sprees that they've been going on, shootings, killings. That's what the minister said. So if today, 16 years later, if army deserters are accused of rape in broad daylight or at least in a hospital where a doctor is being raped, imagine the amount of gross violations that they would have committed
during the last stages of war, when there was no media coverage, then there was no international observers, when there was no outsiders. Imagine. So our community, we are only asking you to investigate them. If you're not guilty, investigate them. Why are you shying away from an inquiry? Because the reason why you are shying away from inquiry is the state always protects the state. That's your first interest. So the NPP government, Honorable Foreign Minister, also has failed to address this concern. You all are betraying the Tamil people, the trust that the people of the north and the east put on you, except for Batiklo. Batiklo people didn't trust you, and they'll never trust you. Rasamanikam, you have 2 more minutes. Thank you, Deputy Speaker. So, this is what I have to say about the accountability front, but on tourism as well, Honorable Foreign Minister, I have a few things that I need to say. මේ සංචාරක අමාත්‍යංශ පිළිබඳවත් කියන්න තියෙනවා. සංචාරක අමාත්‍යංශයේත් මේ ආණ්ඩුව හරහා අපි accountability නැහැ කියලා කිව්වම වංචා දූෂණ හරි නැති වෙයි කියලා බලාපොරොත්තු වුණා. දැන් නිලාවැලි කෝස්ට් එකේ නියෝජ්‍ය ඇමතුමාත් මේ සභාවේ ඉන්නවා. නියෝජ්‍ය ඇමතුමා දන්නවා නිලාවැලි කෝස්ට් එකේ පිජන් අයිලන්ඩ් ඉස්සරහා ඒකේ මිනරල් එක්ස්ප්ලොරේෂන් කරන්න පහුගිය ආණ්ඩුවෙන් විශාල ක්‍රියාමාර්ගයක් අරන් ගියා. මං ගාව තියෙනවා මෙතන ඒ සඳහා ගත්ත බෝඩ් මීටින් එකෙත් මං ගාව තියෙනවා ගත්තක මට දැන් ඒ දිස්ත්‍රික්කේ ජනතාව කියනවා ඔබතුමා മന്ത്രി වෙන්න කලින් ඇමති වෙන්න කලින් මේකේ හරි උනන්දු වෙලා හිටියා දැන් ඔබතුමා මේක ගැන බලන්නේවත් නැහැ කියලා. නිලාවැලි සිට කුඹුරුපිටි නැගෙනහිර දක්වා වෙරළ සීමාවේ සිට මීටර් 300ක වසපරකින් යුත් රජයේ ඉඩම් ජේම්ස් ග්ලෝබල් පුද්ගලික සමාගම වෙත දීර්ඝ කාලීන බදු ලබා දීමට අනුමැතිය ලබා ගැනීම. මේක 2024 ජූනි මාස 27 තිරිකුණාමලේ දිස්ත්‍රික් සංවර්ධන කමිටුව රැස්වීමේදී තිබ්බ කාරණයක්. දැන් එතකොට මේකෙන් මේ ඉඩම් ගරු ටුවරිසම් සම්බන්ධ අධි නැමතුමා මම මේ කියන්නේ කුච්චවේලි වල තියෙන්නේ මේ ශ්‍රී ලංකා ටුවරිසම් ඩෙවලොප්මන්ට් ඔතොරිටි එකට තමයි මේ ඉඩම් අයිති. එතකොට මේ ඉඩම් වල ලංකාව පුරාම ගරු ඇමතිතුමනි මේ මිනරල්ස් එක්ස්ප්ලෝර් කරන්න කියලා පර්මිට් දීලා තියෙනවා. ඒව එක්ස්ප්ලොරේෂන් පර්මිට් විතරයි. ලංකාවේ තාම එකක්වත් මයිනින් පර්මිට් දීලා නැහැ. මේ වෙනකොට ඔබතුමාලා බලයට ආවන් පස්සේ මේ දැන් පහුගිය සතිය ඇතුළත පළවෙනි පර්මිට් එක දෙන්න මේ ජේම්ස් ග්ලෝබල් කියන ආයතනයට දෙන්න ඉතා බලපෑම් කරන බව අපිට තොරතුරු දැනගන්න ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් මේ තිරිකුණාමලේ දිස්ත්‍රික් විතරක් නෙවෙයි මේක හම්බන්තොට සැංගිලාක ඉස්සරහට දෙන්න බලනවා. ලංකාවේ ගරු ඇමතිතුමනි මං ගාව මේ සිතියම් ටික තියෙනවා. මම මේක කියන්නේ මේ සංචාරක කර්මාන්තයට අවශ්‍ය ඉඩම්. මං ගාව තියෙනවා මේකේ තියෙන Honorable Shanakyan Rasamanikam, your time is up. Yes, I'm winding up. Just give me one minute. I'll show this map to the Honorable Minister and I'll wind up. ගරු ඇමතිතුමනි මේ තියෙන්නේ මේ මැප් එකේ තියෙනවා මේ තියෙන්නේ කොක්කිලයි. මේ කොක්කිලයි වල තියෙන ඔක්කොම හඳුනාගෙන තියෙන මේ කොක්කිලයි. ඊට පස්සේ මේ ඇවිල්ලා හම්බන්තොට ගරු නාමල් රාජපක්ෂ ඇමතුමා පොඩ්ඩක් බලන්න මේ සැංග්‍රීලාක ඉස්සරහා එක්ස්ප්ලොරේෂන් කරන්න දීලා තියෙන එක දැන් දෙන්නේ නැහැ පර්මිට් මයිනින් වලට. මේ තියෙනවා තිස්ස මහාරාම. මේ තියෙනවා තලෙයිමන්නාරම ඔක්කොම තලෙයිමන්නාරමේ අය එක්ස්ප්ලොරේෂන් වලට දීලා තියෙන්නේ ඔක්කොම. දැන් මේ වලට මයිනින් දැන් මේකේ සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නේ සංජය පෙරේරා කියන පුද්ගලයා ඉස්සල්ලා එන්වයරන්මන්ටල් මිනිස්ට්‍රි එකේ GSMB ආයතනයේ සභාපති හැටියට හිටියේ. එතකොට එයා පහුගිය රජයේ සභාපති වුණා. දැන් මේ ජේම්ස් ග්ලෝබල් ආයතනයේ එයා තමයි කන්සල්ටන්ට්. it's a conflict of interest. එතකොට දැන් මේ ආණ්ඩුව යටතේ දැනට මේ පර්මිට් එක දෙන්න යනවා. ඉතින් මේක විශාල වශයෙන්ම මේක දුන්නොත් එහෙම ලංකාවේ තියෙන ඔක්කොම වෙරළ කරේ ඔක්කොම එක්ස්ප්ලොරේෂන් වලට දීලා ටුවරිසම් වලට ඉඩමක්වත් නැති වෙයි. අපිට උතුරු නැගෙනහිර දැනටමත් ටුවරිසම් නැහැ. මොකද ඔබතුමාලා එයාපෝට් එක දිනු කරන්නේ නැහැ. ඔබතුමාලා තලේමන්නාරම් ෆෙරි එක හදන්නේ නැහැ. ඉන්දියාවත් එක්ක ලෑන්ඩ් කනෙක්ටිවිටි එපා කියනවා. තිරිකුණාමලේ හාබ් එක ඩෙවලොප් කරන්නේ නැහැ. ඒ දෙන්නෙත් නැහැ. එන්න ටුවරිස්ට්ලාට එන්න විදියකුත් නැහැ. ටුවරිස්ට්ලා ඇවිල්ලා හෝටල් හදන්න පුළුවන් ඉඩම් ටිකක් දෙන්න යනවා. ඒතකොට මේ ඔක්කොම විනාශයි. අවසාන වශයෙන් ඔබතුමාලාගේ ටුවරිසම් මං අහන් හිටිය ඔබතුමා කියනවා ලක්ෂ 5ක් ටුවරිස්ට්ලා මේ අවුරුද්දේ ලංකාවට ආවා කියලා මේ වෙනකොට. ගරු ඇමතිතුමනි ඔබතුමාලා තාම ගණනය කරන්නේ එක ටුවරිස්ට් කෙනෙක් ලංකාව තුළ ඩොලර් 180ක් දවසට වියදම් කරනවා කියලා මේක 2018 කරපු සමීක්ෂණයකින් ආපු ගණනයක්. මේක වැරදි. දැන් අද වෙනකොට අවුරුදු 5-7කට පස්සේ එක ටුවරිස්ට් කෙනෙක් ලංකාව තුළ වියදම් කරන මුදල් ප්‍රමාණය ගණනය කරන්න ඔබතුමාලා වැඩපිළිවෙලක් පටන් ගන්න. Honorable Rasamanikam, I'm sorry Deputy Speaker, I'm winding up. ඒක නිසා ගණනය කරන්න. මොකද ඔබතුමාලාගේ foreign exchange income එක
ඔබතුමාලා වැරදියට ගණනය කරන්නේ. මොකද ලංකාවට අද එන සුද්දෝ අපි බකිනවා රුපියල් 100ක් දීලා ත්‍රිවිල් එකේ යන්න කැමති සුද්දොත් නැති ලක්ෂ 5ක් සුද්දෝ වෙන එකේ වැඩක් නැහැ. වියදම් කරන සුද්දෝ වෙනවද නැත්නම් සුද්දෝ වෙලා වියදම් කරන ප්‍රමාණය මොකක්ද කියලාත් බලන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. ගරු විජිත හේරත් ඇමතුමා ඔබතුමා කෙරෙහි අපි විශාල විශ්වාසයක් තිබ්බා. දැනටත් තියෙනවා. මොකද ඔබතුමා මේ විපක්ෂයේ ඉඳලා විශාල කාර්යභාරයක් කරලා තමයි මේ ආණ්ඩුවේ මම හිතන්නේ ලංකාවේ මේ පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණේ වැඩිම ඡන්දරන් ආවේ. ඒක නිසා ඔබතුමා දන්නවා මම මේ කියපු කාරණා සියල්ලම මේ accountability පිළිබඳව සාධාරණ දේවල් ඔබතුමාලා කරුණා කරලා මේ පොලිට් බීරෝවේ ඉන්න කට්ටියට කතා කරලා කන්වින්ස් කරලා මේකට හරි විධිමත් පරීක්ෂණයක් affected community එක බලාපොරොත්තු වෙදී පරීක්ෂණයක් කරන්න කියලා ඉල්ලා සිටිමින් වෙලා ලබා දීමට ස්තුති කරලා කතාව සංකරන බොහොම ස්තුතියි. Honorable Lakshman Nipurarachi, you have இது போன்ற செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள சமூகம் நியூஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து அருகில் உள்ள பெல் பட்டனை கிளிக் செய்யுங்கள். மேலும் இது போன்ற செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள சமூகமீடியா.com என்ற இணையதளத்தின் வாயிலாகவும் எங்களுடன் இணைந்திருங்கள்.